non press meet nang litum han kadok we nang ke hang nang kok aputhak ke lahan lo je AK news mate agostin kam sa labang so a news ong ke klang a channel ong ke klang pon je solar project 18,000 labang so along le angkang along CM SAR EM MLA local MAC atum adon arab atum si amen che tham dun FC compensation labang so ka chapalong duji si kadok we claim et lapen national highway along sidame la son si ke claim pusi labang so akoy nangipi lasi labang so akoy nangipi long nilitum klardak penang thanji la pahanlo je 18,000 solar project a area long ana bangke nilitum APDCL afan land allotment pidet benefit ke badu afanta ladang bangke longlia pota kipi ponji alam tawe lapen ke a proposal do pusape nitum kipi ponji kamatha tawe lapen ke soni alam bang lapano lapen holadak along lia pota ke do tang atum an sitame labang so along lia bangke APDCL afan si pitang de lopot labang so pitang det benefit ilitum aja ke miadi pota ke do tado hola 18,000 bigha salu labang so alu along ke hola dak local MEC ake hai rong phar sangro nili kolek lo surjo rong phar alang li sitame 300 bighas do talata for the greater interest of Karbi Anglong lapeng ke ilitum revenue aning kanwang ta ilitum isia percentage konsila phan labang so solar dotik ke long pon bompo pusi suryo rong phara khai sitame 300 bighas sitame lada bangke 300 bighas sitame lada bangke alang lita labang so solar project aphansi lada pipon det lo lasi labang so akoy nangi piabang lake ahok kali lasi nilitum penap dik angbong eke a channel afan eke news afan labang so bangke Karbi Anglong autonomous council hin pen defamation case pipon po lapen ke ladak akoy ki pipon thua bangke je national highway four lane ta nani EM ta MLA ta CM atum kadok we si longle pota ta chikuriat si nonanta along le ahem pu vek atum bangke poisa long pon pelang pusi ladak news channel long takit pipon lasi nangli tumphan nang pechidi daglo je section 1 pen section 7 ho lahorijan dimapuran ladak bangke kuti pharo phora pli 504.94 crores labang so project labang so angbong pen longle hempu vek atungke 495 crores .61 labang so tangka ke long edlo nora bangke kipi pon pe ahina bangke matro 8 crores 88 verlo 8 crores 88 lakhs verlo te konasi ladake land compensation ta ahok pet ahem putum kelong lepu akoy nangi pipon no lasi nanglitum ta nanglitum bangke case beni do joni nanglitum ahin pe nang pichinia bang kelapan lo je 888 crores kipipon un edat athe bang aja Guwahati long high court long asabo case dokok ajoy ni si labang so 8 crores 88 lakhs atangka bange pipon un edalo lapen 98.23% la foreign land compensation ke PLO la sitowar kadong wi anta ilitum kacheleng kadong wi tanang litum theklong lok lasi laso news channel along lason Karbi Anglong autonomous council CM Saraphan niliphan MLA phan lapen nitum colleagues phan lason akoy nangi pipon nilitum mahin pen defamation case abangke pipon kene karjui dolang ma ye ni la sebelah bangke ni dan ni je pipon mana je kalima kalang ma puni pilo je kalima kalang ma puni pan waida pen panang tanta probon dalang tunang tang dekat ajo ni sinita Honorable High Court long ini case bidamin lo Honorable High Court pen kupia kang sai ma
hala hello ni pan dia ni lilas belakang ke ni dan ni dia people man ni high court lo ni case bidang tang lo la se high court pen kopi se kang sai ma hala hello ka accept ni Alang itu kena koi nang itu nang pandang kena koi nang itu nang lawan cek fake kota sekarang tu kita ini cek sedang lah hai lama ke ni fake kota kali kalang tang pen ni ke high court kopi decision ma hala hello ni ke ekroizi mate ke dengi ji Tadi sar nang lela ia mau sih tu so kan nang lu pilih kudak itu berapa Kipu daring tu mode omor sing kis mo ben dani di pulo omor sing kis so ben ni jontu ni di akaprek kudam de ya honorable EM mate MLA dong hani di kudam ya thai be jontu omor sing kis so personal lang inang kai tek las ni de ta personal mang lang oi pinan ko alang li bang ke personal bang ke las bang ke tek te de nai je ek ala news long ke klang level alang li press meet ke pialong le lam kaning je bele la ke nili fancy direct nili fancy nang kai tek la bang kalang di chok chepe lo la pen criminal case pi pu nili ko pia crime je claim ma la ke alang li nili fan waida panang thanang ti nili yong si ko pina crime ma de criminal claim lo te alang li pen nili ningkan thong ke ra po ilalang li pen sto pet la palang li long si do si me hinu dalang ditung senang ngejap pono nang than pono la sini liong si crime claim lo te alang li nang sini dung la lo la se alang li tane aru dame gune Terima kasih.